Nei me te aha ko ia tēnei ko te rā tuarua o te whakataetai Waka Ama o te motu mā ngā kura tuarua. Ko Ngā Taiātea Wharekura tētahi, ko eke ki te taumata I tēnei rānei kia tahuri ake tātou ki te pūrongo ia Aukaha. The final push, who is it going to be? Ngā Taiātea coming in first, taking it. Wow, ka pai. E puta te ihu o te waka ki Ngā Taiātea. Ka tahi anō au o tira mātou ko taku kura ka tutuki te reihi ko whiringa toa mo te ihu. Te reihi W12 ai. Koenei te rā tuarua o te whakataitai Waka Ama āmotu. Koenei hoki te whakataitai kura tuarua whakamutunga mō Poutu Bramley no Ngā Taiātea Wharekura. Ko te hono tahi ki ngā wāhine o tō tātou kura, a te hoi tahi, te noho tapatahi. He paiteki te nui o ngā kura Māori, e haere tonu mana ki tēnei kaupapa. He rawe ki te rongo I te reo Māori, e rere ana ki tēnei wahi. E toru ngā wāhanga o te whakataitai nei, ko te kei, ko te takere, ka mutu ko te ihu. Koenei te wāhanga e hehia tiana e Caitlin Gable kia mau tonu ai rātou. I te rongohanga o ngā kupu akiaki o whituki I piki anō te kaha me te ngoi, me te whakapono I roto ia mātou, I puta tō mātou ihu. Ngā Taiātea hiriwa! Ko tā mātou ririkitanga, ko tā mātou whai I ngā uaratanga o tā mātou kura. Ka koke whakamua I roto I ngā mahi katoa au piki mai au heke mai. Kei te whakarite ngā tīma ki te whai I ngā tūnga rangatira I ngā reihi Waka Ama. Maioha Panapa, mā Aukaha.